Maya pa oras kabaler. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, mabiela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kining Martis, August 26, 2025. Yaku po'y Beniginto at iti ing News Force, Pampanga. Ing maragula papel na rin negosyante karasking ekonomiya ng rehiyon, yan dinikdik lang Mayor John Lasatin ng Angeles, kayag na ning pamitipo ng Maxi, ay ning report. Inyang Biyernes, August 22, pesinayan ng General Membership Meeting o GMM ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI, ketiking Best Western Plus Hotel, King Balibago, Angeles. Magsilbing guest of honor and speaker, Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II. Keti, pepasyag ng alkalde ng maragula papil dareg negosyante, karasking nation building at magsilbing economic drivers, King Bale. Siyempre, ang buhay po kasi ng siyudad ng Angeles, mag-rely talaga sa lahat ng mga negosyanteng nakakaambag, no, sa ekonomiya mismo ng siyudad. Kaya kung wala sila, mahihirapan tayo makapaggawa ng mga programa. So, siyempre, yung mga investors na to, sila ang magpapatakbo ng lahat para mapaganda natin yung mga programa. Ila kanureg magsilbing ka-partner karas kareng programang papairal ning lokal a gobyerno, inya dapat la naman kanong antabayanan reti king karelang pa magnegosyo. Kailangan ipaigting natin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ang mga negosyante kasi minsan, pag hindi natin nababantayan, minsan maraming naglalakad, no, na nahihirapan ang mga negosyante natin na sabi ko nga, i-simplify natin. Ang tulong na maibibigay ko sa kanila, mapabilis ang proseso ng pagkuha ng mga permits na or lahat ng kakailanganin nila sa pagtayo ng negosyo nila na walang red tape, basta tama lang yung pamamaraan na sa pag-secure nila ng mga permit. Basta hindi na kailangan ng maraming kausap, hindi na kailangan ng padrino, importante tama lang ang ginagawa na tutulungan sila ng lokal na pamahalaan. Ing presidente ning MAXI ay Elizabeth Carlos Timbol. Salamat king suporta ning LGU kareng kapitalista. The best thing to do to push the economy in any locality is to have a strong and united public-private partnership, because it's the businessmen who are the owners of the businesses who provide employment. Kingamanwang pamitipon, pesinayan mo naman ng eleksyon dareng bayong miyembro ng Board of Directors ng MAXI. Mihalal Keti, dina Arsenio Valdez, Elizabeth Carlos Timbol, Cynthia Gueco, Attorney Elfren Hipolito Jr., Mario Lazatin, Attorney Alejandro Buan, Michael Carlo Tan at Jansen Ivan Uy. Keti king GMM, pasibayong Pepa Tibe, ing mandato ning MAXI bilang tete ning pribadong sektor king LGU papunta king balaos a progreso ning syudad at ning mabilog a rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. personal amemiyemento para kareng proyektong pang-infrastruktura king mabalakap ang pumagalang. Ay report ng Ira Ignacio. Aktibo yang susuporta ang Pomemye Semento kareng proyektong pang-infrastruktura king Magalang Municipality ang Mabalacat City, Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. Personal yang memye 15 sako ning semento kareng balang barangay ang megumpisaan niya milaba sa bulan. Iba't kanukeng sarili ng bulsa deting donasyon na para kareng miyayaliwang proyekto. Keng kasalukuyan, 15 barangay kay Mabalacat at 8 barangay kay Magalang na ing adenan ng semento.
Agpangkang Congressman Lazatin, di takasawop mo kaniti para suportan rin proyekto da rin barangay king 1st District. Ako po, Ira Ignacio, para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, Susuyo. Paganakan ng Governor Lilia Pineda, ingulagaling tambing pamagbakuna, gustong meket o may galamos pusa at aso. Ay report. Pasibayo ng pepaganakang Governor Lilia Nanay Pineda, ingulaga ng tambing pamagpaulo gustong meket o may galamos aso at pusa, kayag naning alagang nanay Preventive Healthcare Program Medical Mission, King Lubao Gym inyang Biyernes, August 22. Panabili ng Pineda ng tambing muntaking peka malapit na District Hospital ustong meket aso o pusa. Peka panabili na nalaring pengari na dinan prioridad andyang rin mga timong sugat iba't karing amanwa na animalis uling makamateing rabies nung etambing ayagapan. Nanong pinin dapat gawan? Munta agad king peka malapit na District Hospital at Rural Health Center. Libreng pamagpaulo at anti-rabies vaccines king mabilog a Pampanga. Pepaganakan na mo rin ng Provincial Veterinary Office na libre mo yung bakuna para karing seseng aso at pusa manibat Lunes hanggang Biyernes 8 o'clock AM to 5 o'clock PM. Kawani king medical services, may dakila naman libreng check-up, panulo, food packs at pamasahe para karing residente ang magkiyabe king programa. Ako ilay kagambawa ng News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the Giant Lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Filipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang siyudad San Fernando bilang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Ciudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Nano mong pakabaldugan mo kayong bayani. Inyang Heroes Day, desinayan niya yung 17th year ning Just Mariela Vicanda Bloodletting Program king Ciudad San Fernando. Ayun yung istorya ng Patricia Mamao. Kayag naning pamaganaka king Aldo Dareng Bayani inyang August 25, matagumpeya naman na pesinayan ning kalabing 7 banwa ning Just Mariela Vicanda Bloodletting Program kete king Walter Mart king Ciudad San Fernando. Sentro ning banwahan na programa ing tunay kabaldugan ning pangabayani nung nukarin reng volunteer donors midake lang dayang makasaup king pamagligtas biye. Masaya po, first time. Para at least sabi dapin, be a hero today. Okay lang naman po at the same time po, nakakaano po sa puso. Since nga po first time ko po and makakadulog po. Agpangkareng mamontukan king aktibidad, metong niya kanong paralan iti bang sumaup king pamag-donate daya antimong konkretong paralan king pamamye pag-asa at biya. So every year naging advocacy po namin family. Either the day of her birthday, which is August 8, or the day when she went to heaven, August 28 po. Pero nagkataon po na weekdays siya. So ginawa ko na National Heroes Day po, August 25. For modern heroes po, blood heroes po sila. So yearly po, naging tradition po namin to at naging advocacy ng family po namin. Iga aktibidad, mi paltutuya king pamakisan metong ning City of San Fernando Arts, Culture and Tourism Council, UAP Sinukuan, Pampanga, Rotary Club of San Fernando, Pampanga, JMBC at JMBC Designs and Prints, kaya duwangan ni Angeles University Foundation Medical Center at Walter Mart, Pampanga. Partnership niya po ng Rotary Club, ang po Architect Janine, uling itang advocacy na ang Jazz, itang anak na kanitang may sakit. Ngayon kami, may kami po sa Rotary Club of San Fernando, Pampanga.
may join kami po kaning advocacy na. Maragulya po sa ini na makapag-donate namong blood o ating po mga ilangan, kareng masakit, lalo na karetang hospital, na pagka in-endorse na pong architect Janine, pwede pong makasahog ka rin. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kikatani mong silipa ning metong nga Kapampangan na restaurant, ama ng pang buffet breakfast, balang weekend. Baluta mo, ustong Kapampangan na pamangan, ay siguradong manyaman. Pero what if sabyan ko keka, amalyari mo nga experience in OG o original Kapampangan breakfast, buffet style pa, kingalagang 499 pesos. Gusto ka, abe. King binalot Kapampangan, mo basta pamangan. Nune mabilog ang morning ritual. Nung ka rin ramdam mong atsuka king matuwang bale ng apo mo balang fiesta, ing vibe, cozy, malwala, sakay, sagana, dakeka, manganta mo po. Anti na mong sinabing, tara, magpakabsita mo. Binalot, inumpisan kaya to 1998. Pero ang ilagyo na kanita is Plus and Seasons binalot. Oh, but now, gawa tayong binalot para maging Kapampangan. From 9 a.m. to 2 p.m., expect a solid Kapampangan line-up, apang masikanan, ating pindang, pisto, ebon-buro, tosino, arobong manok, longganisa, alejita amusal, paborito ng tatang, angga kang bunso. Atin mo namang beef pares, ampong corned beef. Anong karakal mag-jogging, Kenny? Tapos paned ako tanong ating breakfast. So ang ginagawa ko, ginawa kong weekend binalot breakfast buffet. Ina po ngani, ating tamo pong brunch buffet every Saturday and Sunday from 9 extended to 2 p.m. Brunch crowd pleasers na laman, digdanggit, hotdog, gampong ham. Kareng manin to noodles, atin namang pansit lomi. Nung manin to nakamanggule, ba, kumpleto Kenny. Ating lagat puso, tortang balasenas, gisang sardinas sa bikipechay, bistig bangus, ampong ensaladang paku. Nuko, kanyaman. Basically, balance is key. Mabsi, pero guilt-free. Ingpe ka heartwarming flex, ating tahu king buffet line. Like, ninong makiburi king tahu balang abak. Tahu! Plus, para king chill and cozy feels, ating chocolate batirul, apong brewed coffee, a perfect eterno king kekang inangit, ampong suman. Keti king binalot Kapampangan, mo basta buffet brunch. It's a mood booster. Amag pag nakakeka ng bakit manyaman maging Kapampangan or at least honorary Kapampangan by Food Trip. So if you're looking for a brunch spot na talaga namang worth the hype, Kenny nakaabe, binalot Kapampangan, where breakfast isn't just a meal. It's a love language. Kabalan, at suta mo po Kenning Greenfields. Atinta mo pong branch Kenny keng Greenfields, although atinta mong branch keng Nepo. Pero Kenny ya po keng Greenfields ang kakatamong breakfast buffet. Puntalan nyo ko po, tangkilikin tayo po ang Kapampangan tama. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katawang pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo, 24 oras. Migbaba na yung posibilidad na maging bagyo ing bamanteng low pressure area ning Pag-asa at talwing ikit king Panacale, Camarines Norte. Asahan naman ing mawala pa panahon ng pauran king marugula parte ni Luzon, kabilang ing Central Luzon, ang poking alawang parte ning Visayas at po Northern Mindanao.
Kabalen maging parti ka king pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ni lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Malang Kapampangan. Ayal benyo lang ng Bartis, remekhala pa istorya, kitiking probinsya. Yako po ibeniginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, ibalen, susunod.